tun chum kan video chuan thlirlawkna lampang kan nei anga ma ro chei khuate chia khopui te ri ruma ruwa sur thom te ngai thlak dan kami lo thiam sak don eng poni se Aether Pro Volleyball League sang ni som ni pali Mipa Semi Final thlirlawkna ziak tu ro lupuya ren thlei ani zan som ni chuanga liam nuin Aether Pro Volleyball League sang ni som ni pali semi final in tum tur chu chin fel lo ni ta in khel zong zong hmuna min mi tatleng nyang maya players le official te an changa commentator te ori thlengin benga cham veng mai rin lo karin aliam zo le mai don chu ani sia fawang bo ruak theng thot deuh huna PVL episode 2 nei le mai cha kom hle mai mi pa team paruk ten match nga theu an khel nuwa an din hun chu hetiang hi ani pakhat na hunthar volleyball club pani na tuichang ral volleyball club pathum na TNT volleyball club palina chingaveng spikers pangana durtlang not volleyball club le parukna Limen volleyball club ten nia semi final in tum turte hunthar le chingaveng spikers an nianga tuichang ral le TNT an niang hunthar volleyball club le chingaveng spikers te bi chian nei nayang Mizoram volleyball powerhouse hunthar veng hian match nga an khela tangin set khat chi an hlowa chu puirual lowin table chungber an lua league round lama an khel dan thlirin harsana lian tak an tok thu tani lo chuan chingaveng spikers te paltlanga final khel turarin kai jok an ninga tang semi final an lu theina tur le league round a chungbera om tur hian an king puite an hne satlia ani lawa durtlang not volleyball club laka set khat an hlo zeu ti lo chu straight set vekin hne na an changa ni hunthar VC chet thatna konga hian player mal fak don ani chuan faktur beran wangot nia mizo player an nei te an chhor thiam maya player no pangjok te an ringama rin tlak le rin ngamin no pangjok te an chi tha bok player no pangjok te hui khom turin captain thami lalma ma an neya chu chau ani lo langsar wut sirwa che chedu chuang mi alo Fabian lalung neman amo phurna hlen zo kher mai kor that langwal lal nun fela tang kai ziam hu mai tu chuan volleyball azir non angai nge yang le mizo tlangwal te an chet that lo deuh powa oi nung thei tu reinforce player anurak rowat an la nei zui he delit langwal ngal sang hi angala sang satlia holo nikum lama tuipui ral VC tan ro pui takin alo khel towa arin tlak zia hun thar tima aron lan tir le ngat ani ber mizoram borua ka atan in siam remangai lova amomo om chun chu ball vor sakani mai player ming malmala kan soidon chuan soitura tamlu tuk done setter senior donga chanchin ngot po phek tam dei ani don sia combination tha kil tina tharwal mai team hi an chesual thutani ngot lo chuan ni har tak turan ni hunthar chanchin ngot kan soya an king pui tur chingaveng spikers te hi tunang bo ruak sang le stage sang to final rim nam china hi chuan namnul mai chian ni holo pro volleyball nei ani tir atanga an sul nu chia hi thlir let mai ro captain ming sanga libero thafashan mai hawin hun poimo an ron che tha chhoviau maya semi final lu turan jin kong hi khir deuh hlekin langma se tuna chuan pressure nei manglowin an ron khel don nei puya ten thial niau nu chunga set du thu sam david akuta changa an hmule ngatani zongin an thial thlon le ho lowang le chungnunga te an che thatok lo ani poin hlo thon chiam turan nei lo rol thar du om nula te star ron ram hluna ala om cheu tuna hian soldier ten dor tier dar thaduar thler awangin tournament po adu a khel hlei theilova tournament zo lama hian jaipui mabak alani nge ani poni sela dam chale zel turin du sakna kan hla ne an mizo player hlang po in khel se ngai tu om man ni lo te lul nen an tha ti chaka team ti chak le zual turin reinforce player yogang aron in laranga ahun taka ahmun dik taka point aron mule cheu lawang ti a soi theilo hun tharlamin an zuam ngotani zongin an block chunga tangin mun ola chat aron thuai mai dona sin tun tum PVL in lar tamlu tuk lo fakte boruak akal fu ani zongin nuam satakin hun tharlam hian hna an chang bi khau lawang le meter kwa in kar dai dang tu net phena chungnung jok ni in jo hun thar VC tele chingaveng spikers te in khoi noi tur hi ena cha kom zek dowa hun hi her ma thei ni se volleyball lovers te hian tho than zan dar riat hi kan her chuak zot mai omasin player thave in dona kara hian soi mai thiang lo coach te in dona kan mudon coach tha te thuak vor vir kwal vel dan ngot po mu cha kuma an player six soi kwal dan po hret cha kom ta engpo ni se an din hun dik ta ki ria ni mudu ani chuan ni som ni panga mei sang ni som ni pali tho than zana LPS arena foglena kal mai ro chuta ikal peilawa in khel en idu si ani chuan cable TV lama LPS 1 channel lo clear la zonet zokin potlo ani point low boy su LPS YouTube channel chengza som pakwa choin member nila munom ti luat wanga mit pong zorin han clear ta che
tui chang ral volleyball club le TNT volleyball club te league round na pahnih na le pathum na ten final lu in chuwa court chunga an han tal vel tur chu final boruak aina nep chuangin rin omlo league round na an hne lo TNT laka phubalak na rem chang tak TVC an nei tur te an hne to hnu laka tlom tum ho lova TNT players te hanin sang phek vel tluka mu cha kom hi zoram in fiam na huang chunga hian a ombik ho lowang ti la thu kan ngam lutuk ho lowang tun hnai kum engemaw chho atang khan tui chang ral hian volleyball a bungthar an keu chhowa chu bungthar keu tu zinga a phong poimo tak mai chel tu le din hun sang taka volleyball hlang kai tu zinga mi chu khohai tlangwal siding puyate zo mona te unaw hawan ni ti la an ni lo tia hnial tu kan nei tam lo mai thei tun chum PVL mi zo player charwal fuan khom na tia soingam tui chang ral volleyball club te hian league round a tum hni tlom nei chungin table a pahni na an nia ko hai tlangwal te aya neu chuang holo Mizoram captain ni chunga North East Olympic Games sang ni som ni palia Mizoram champion puitu biak muan hi trophy hian a emo ti mai tur ani tel to na tlap hi trophy choi puilo an nei lo emo ti mai tur ani champhai tlang sam tlangwal 3p khelin mit ati tlei thin zia hretu le mutu kan ninga ye zo muan ani se a game fu nia chuan dan ngaina omlo khopa chetha thin ani kha du lian tlangwal te chet fu lo palpoa an sul nu por chul mam turin korvai ban sei sonu an la nei cheu a bol wok na sang zet mai han hup tura thasen hnem ma tul tur zia ka ngai tua ka chau hmul mai game bo ruak sanga buai ngai lo intervillage tournament a best spiker ni thei ma puya captain na hnuaya DVC hian PVL an choi thei ringem heng player thatak tak te tana bol du thu sam vor sak tu hian PVL a po best setter lo ni to si te an la nei cheu nia DVC te hi tun trum PVL nei mega player chhor kwal hnember an niang ati theia players te sik soi kwal lutuk hi team ina tuar theia a that pui hlo thei bok a soi ngot chuan an thiam na le theina a fia zo si lova thole zan ni to mai se kan ti chua hum mai don ani hi e khai volleyball chanchin soi ani towa mai thei lo le mai thiang lo chu TNT volleyball club hi an ninge yang le lalding ate unaw hun aliama ma lian ate ma chuan ate le se na sai lo te hun pol liam ta ma se vo in thlengin volleyball ani to chuan TNT ming ari lo thei thin lo kumsang ni som ni pathum pro volleyball league khan mizo langa champion ma saber le om chun ni turin nena an changa kumina po hian mizo lang boka khel le in an title hum him tumin thei top an chua chawa league round na pathum na ni in an che chhan lova che tha tia soi vul chu tur ero an ni lo an nia team combination nei tha hi an wang view mai thei ani TNT game ti mu nom tu ber chuan an defense thalu tu khi an ani e tila o chang chuaw khopin kan hnial pe ma na chu chuan an attacking ati nep chuang ho si lo tlar malama tun mangin tangkai lutuk tolo ma se captain boy sai lo leadership thadzia alang le zela hun harsa pochiai lova anaw te hui khomin na topa anding chang le nge thin mizoten volleyball kan khel chung chuan aminga dai to kher lovang ti tur kon puit langwal wal buang an kumdang phari lo angin langma se hun poimo aron se thatel tela TNT attacking in nga na ani zia alang chho zela semi final a hian adam tha ni ngat zongin dan harsa tak ani le nge yang le chuti rual chuan lalma ma block phui zia le paltlang harsa zia kan hu hnem mal le langsar wut lova zoding ate sajaka fanai le din chunga te an tangkai thin zia hi mu mai thei ani ho lo player tin mai hi an chanchin ngai nom thama soi tur an nei an ni thuaw maya spiker te tana ball thavor sak turin ma ki maten an rin tlak na samai sia TVC ne in final akum zone in an lut lovang ti asoi thei ho lo TNT nge ding changanga irin TVC le langlo roma mun poimo lutuk lu atu coach te thluak players te manga pho chua in a om le don in do na muala hne na chang turin tu thluak in nge kiltin da plor chak zok ton a mun nge ena wacha kom thin vele volleyball ngai na tu he game hi ka ngai na ka mangai ani ti tu tan chuan tun tum PVL semi final match ngat hi chu mai phal rual ani love i taksa in kol thala i mit ta hun taka in khel mu nom chung nung en thei turin lo dim la thole zana ring takin i outdoor nge ngui burin hun top nuwa i ho taw sok zok don lo ngak la lo thlir ro le